vječna i neizbežna prijateljica vašeg tela. Kaja. Krema za negu i zaštitu. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Fever. Fever. Pirossi, pun oblik. Kozmetička kolekcija za žensko telo. Neka sva čula uživaju. Carstvo dobre hrane. 29. novembar, Subotica. A čime ti pereš zube? Dental antiplakom. Zato da bi imao lepe zube? Ali također i zdrave. Zdrave? Da, Dental antiplak uklanja opasne zubne naslage. Mogu li ja da perem zube tvojom zubnom pastom? Naravno. Dental antiplak uklanja opasne zubne naslage i sprečava njihovo nastajanje. Dental antiplak pravi prijatelj i zaštitnik vaših zuba. U poslovnoj trci i vremenskoj zbrci Enemol čeka na vas. Raduj se životu, zadrži ljepotu. Uz Enemol za viki stas. Enemol životu snagu daje, s njime vaše zdravlje duže traje. Enemol životu snagu pruža, s njim je vaša vitkost duža. Regulator vaše vitkosti Enemon. Misliš li na mene? Novi album Miroslava Ilića. Ploča za sećanje, najlepše trenutke i uspomene. PGP, RTB. Recite joj da se njoj jedan čovek nada. U prodaji je novi Reporter. Renoviran od glave do pete. Ako vam se dopadne, pravit ćemo ga stalno. Sve generacije su za Reporter, vašem gradu je potreban Reporter. Sa Reporterom se gotovo nikad ne zna. Reporter je uvek na tuđoj strani. Sa Reporterom se ide predaleko. Nemojte proveravati zašto tiraž Reportera ne raste. Reporter. Ovo je bila reklama za Reporter. Spring Flowers, parfem iz kolekcije Sagar. Nježan i romantičan. Spring Flowers. Pričaj vilo obraza ti tvoga i istoriju milo rodanoga. Božidar Đukić i Jugodisk Beograd. Život je san
su i osetljiv.